Church of Uganda Anglican Half Hour nekushitibwaho iraka Uganda. Oreha program Church of Uganda Anglican Half Hour na kushemerwa mnonga na kwakira mu izina lya Mukama witu Yesu Kristo osibire kurungi nimpamyango runako rwa Sunday rwa kugenderaje izoberi nakuretera omukayikuru oyino bujuruzo bw'amani omukayikuru kandi omburuzo wenjiri rangano omukayikuru ogumba mweta Maguru Feredisa narga omurkabuyanda kunkana nda naija kutugambira ebyabasekura bamwamagaraje nahimukama amurabize neja omutebe kanisani beti komjeni nafushemerwa omukayikuru mu izina lya Mukama witu Yesu Kristo asima mnonga mbwenu nibakweto hamazina gawe kandi oburiso bw'orukurugamo n'obusaba dikone kanisa yawe n'umwanya gwenyene baranyeta Feredisa Maguru ndaruga omukanisa ya Besania omubulisa bwa Kanyamizi kandi nibwo busaba dikoni. Okay. Se akabuyanda. Muri Kabuyanda, igomborora ni Kabuyanda. Okay. Yesu asima. Mwenu uwisha wabugana lyari na Mukama witu. Mukama wanje Yesu akanjura mu mwaka wa 58 mu kwezi kwa 5. Owe hakaba habireho cyari kuza kujuna. Araza kunjuna. Nkaba ndi umukazi owabire yishubiri. Nkaba ndi umunyamize. Kabandarira kabandaziribwe kurya bintekiri nkabante benkanisize kwiyita mu rwego rw'iri mbwenu kandi ndakwiyita Yesu yangirira imbabazi konka kandi ndakwiyita icyabire kirwe mu ryecu nkabandateka ibyo kurya nyanga kubirya mbigaburira umushije birya akimara kubirya azunguza umutwe imukashobora ubu yashobora yaza kunyamarwa ubu yaruga kunyamarwa yeye arantera yakwata handa akashanga indentariho arantera habwenjo tararya tindenda kumugambira icyanzi bire kurya konkandarira mbwenu ukarira hatogo cyabeje kuzibira kurya cyo kikakirukiye ekabege no kubira umutima umushija wanje akantaska yabira binjira umukazi kunashorwa muri gijo kandi nashanga munashanga mazara rw'umugirwa wanyabinji nkabandaruga mu nju y'abajuru abayangire sitani mwenu banje kuramya sitani kubanje mire kuramya sitani na yanga sitani mwenu kunayangire sitani kwihobwe mazara yanyanga yayoheza sitani kure yo mukazi uri yabira shwirwe yita abana be iba wo mukazi kuyagire kuraguza yashanga abana be bisirwe sitani ya mazara yabingo mukazi kuba mubingire bamureta mwenu kuba murese mukazi yanyangaraza yambuza ubusinje mazara yanyanga umukazi yanyanga yabo kugendera habya mazara mbwene amuherwa byona aho ntunateka tekiri kwita tindenda kwitanje ngo ngende ndugumuka tinyine tata tinyine munyanyazi kandi tindenda kuza kuriza mawe none mu ryeco aho no sitani yagirire tiyo yite umushije kufwerwe nete mwene kunabere ndatebenkanise ibyo kweyita shayisha tuzanye kiro konka buri kiro nashabaga ndeshengereza ruhanga kunsasira noborabe wabe urkwenda kweyita nabe ndenda kweyita konka shaba mwene kunamazire kushaba nazahitana ntahungira mwene kunabere ntahungire tinda gambirwe Yesu wanje akanyure kukwerekerera kwisi nkareba umuriro nko mukiroto nko ikintu cyakugwaho nko misho nkareba umuriro gukaguraruga nko kugokuruga bushenye gukeja gukayingura gukazambarara gukagumizamo gurazana za mashaka umuriro mwinji munonga ugwabere gutahembirwe muntu hakaba hariho rushija ruhango rwabere rwine bishoke ibishoke rwarukwataga buri muntu wene ronaga mu rwego muriro owamani ronaga mu rwego muriro otine mani ronaga mu rwego muriro omukene umuhango ronaga mu rwego muriro mbwene urweja kunyakira
mwene ukurwijire kunyakira nagira ati Yesu ndikundwa Kristayo ndikuramanya kunayangire sitani ntimazima ngirire mbabazi ntaza mu rwo rw'umuriro nkareba ikigaje ati ndarebire muntu ikigaje kikamfata mu kifuba yagira ati yetise hakiriho umwanya kafukama kunafukamire nashaba nagira ati Yesu nakweshengereza ko abari we Yesu junaga basisi nekirizo njune konkantaza mu rwo rw'umuriro. Okay, bito obushiki bwawe botakashikire na maka okotu njiro bushiki burukushaki amagara gawe gakana gashaki amagara ganje agunanisire nago ukanyetera w'abanyakuru mukamara mu myaka nk'ikumi ukwe w'abanyakuru minyanyetire nkabandi go kufirayo abwo kankandwe muri sawonye na za nyokoromi aje ubwo ko kuri se zonye na za nyokoromi umwe nimwe narisaga ubumurara abashije abakuru barashambanisa abana nanye babashambanisaga ndi umwana ayo abo bashije konka kunamazire ku rugayo nahi ku witu ubushambani bukakomaho mbwenu uko shambana na nyokoromi uko shambana nabazara banje bunambaga ndisize nabo abashije abakuru baranteka bibiri byabo barashambanisa bwino nari babashije ko barashambanisa abana ico cyo mukama yakisasira kuna ikiro witu nashanga bitu nashanga abanyanyazi nashanga bene tata mbwenu kandi natuza natebenkana nambwe no mu mugongo gwito gunakuriremo tinyine mwibasha mazuma kunka nanyeta napata twatandika twasho mu mwaka gwa 2025 anana mukaga nabatizibwa obwe biri okano bukorota kabatizibwe kandi bikora ntakabatizibwe ikashoma a e o ikipande tindagire mu ishomero aha muheru gwa byona kuna mazire na mari kipande naza mwiteka kuna ruzire mwiteka nashoma bibuli kuna rugire mu bibuli namara kwata enjira kaki namara kukwata manje makugura bibuli kuna mazire kugura bibuli namara kugishoma basi nako kutunga maka nabatizibwa kuna mara kubatizibwa natebwa he mikono kuna mazire kutebwa he mikono 5 mu kwezi kwa mukaga nayeshagarira umushisha hinjika rero kuna mazire kwehinjika nayihinjika muri stani rero stani yanyehindurira rero stani kuyamazire kunyehindurira umwe nimwe nayendere kweyita umwe nimwe naririre gakanga koma umwe nimwe nazirire byo kurya nkaba ndonsi umwana amabere gakasirira hafu hasigaraho kabere no bushe namara kwikiriza narebe bibi byanje byona bihandikirwa asika kuna mazire kubireba nagira nti Yesu ebiti byo bibe bishemerire kunyikiriza nkaza mu rwo rw'umuriro nayetisa ubwo bishambani okushambana n'abahara okweshambanisa okuzirebwe kurya bitekire okwanganye naza tugambireho kake omukiguru okushambana n'abahara okano numanyisa cyaho okushambana n'abahara bahara barashambana ngo batatwara omushiki ningo omwiki mugenzi we omubwire bwanyu ebe bintu bikaba biriho ukabikora rero mwenu hariho iby'abahara bakora mwenu twatuma kubikora rero tweza tweshambanaho ngo turenda ngo bikure kanihano gukagurwa umurimo gwa stani utazana gukagurwa umurimo gwa stani ibyo nkabikora beitu Yesu wanje kuyamazire kunjona mazaro bunabire nyangire munonge ikibuzo cyabandize kumbuza kambuza ati niko zara wamukunda ati namukunda Yesu hariho muramu wanje uwabira ragira ngo bitaka ko ubukakakwako ubu murakabujugisa ubuswe no buhindungwa akakona kaki kabandi kagufu ndikake nangobwe kandi ntakanyangarire konka kuyagambira icyo kigambo nagwe namwanga kwanga kubihi nahuye umutima gwanjye gutamukunda Yesu akambuza ati nandegame wamukunda ati namukunda Yesu kuna amazire kugambe bigambe byo karebe kintu kiri nk'ekikoko cyarugwa mutwe gwanjye cyaragara hasi ikintu ecyo kiri nk'ekikoko cyamazire kurugwa mutwe gwanjye cyaragara hasi nkahurira nashemererwa
nkahurira nayanguha nkahurira nagira ubusinge ubutagirwa muntu nasima Yesu nasima Yesu utwana tunabiri nyine ni tubiri umwaka umukigije akaba yafire utwana akana kanje kiza kukatera nkateza umugire nkarekera kuri ntimbwe no gwendenda kumusigahe akandi akabere karunga ntandika kuri ntaruguwe ndonkeza ki mwene ukabandi mu bimi kabandi mu busisikiri Konka Yesu konka Yesu ababiri kujuna yampa rukundo jama we nahuro mushinja wanje n'umushinja akaba yangine ishamazire kumutaze imitango atorize musingire baragira ngo umushinja niwo mu bininye murungi ubwo buranuka bunanukira hero mushinja wanje nahura namukunda nahura nashimirirwa nahura nakundeka nahura we ejo ni cyaciro cyenyini ejo ni cyaciro cyenyine byo byona Yesu akabikora cyo kiro yes nkaba tatazara akaba yanyombekere kitara rero katoro yabara kugira ati harishe atugumke kuri we cyatara ry'amahuri atugumke kuri we cyatara ry'amahuri kaba ntungiro munanga bwo koko niwe kunahikire niba nyina mugambira ati ndarya koko ndarya n'amahuri ati yaturabirye ati nekira kuzibira konka kunazaga kutaho buro mu kitara kitatazara yabira nyombekere banyatarimo umwana amahuri gatatazara ngatahirerana nena nkeje no bushisha bwo buro ngatwara za kugosa nangwa kina ngatekaga ngosika mu babige biko ubundi gaturika genda kunyusya amahuri shumba gosya motora nanye bistana kora Yesu asima nyewe nkagosya murenu mazima Yesu wanje bundasima akagaruka nkamwebaza akanyimusika shayi 12 nkantanya amakuna amazire byona nazakisanda nahungira shayi 12 akagira ati mukoze kugambira abo wanyu kunibikure Yesu akukorera nkimuka kunayishyira ha muryango niguro rwiji tunamazire kwiguro rwiji stanati nayemerera ati hona mazima kushoza arakukunda waza kumugambira ko birora mwiba ati hona atokumukabarora kuteganisa waza kumugambira byawe bimanye ko junirwe kitibe hoire wajunirwe bihoire garukoze kunyama nagaruka naza kitanda kunayikira ha kitanda Yesu akanyoreka isibikorwa busingi hari Yesu bikorwa busingi y'abantu baruhanga bari humuriramo kuyamazire kunyoreka isibikorwa businge nareba Yesu aha akabari nogo mukono hakari cyana cyentama cya mutari cyangwa kitiriho umukono yagira ati aza abarekiriza ko yatese bibi byabo nibo barya humurira rwo mwanya haleluya isasiwe kimuka namazire kwimuka niguraho rwiji nagambira mukebanye nteke Yesu anjunije atabajunwa cyintego nagumizamo nazo watatazara kamubuga narimuka ntimuguruse nti Yesu anjunire atakwishunire mwana wanjye ntatiye bari ntanjunire nteke ntanjunire no gushuma tubona ndeba amahuri gawe mu kitarante ndaza kugosya ndagosya ntubundi garaturika nangwa shinti biri ndagateka ntimweno sasire atase cyumva nabajunwe no kwebeherera ntimazima tindebeherera mbere ndagiba ati Yesu akusasire tiyasasira kukarugo rwa kabiri nagumizamo nahe ko mwana wanjye nazaha kanisa nabugabuga naho nabishimwe nabagambira ati Yesu ajunire nabaho ubujurizi ngo yego ngo wamurebere ati murebere Yesu wanje kwihuga Yesu yanjona yandaganise ndagana ati ndaza kombekere ikihamire kagira ati Yesu wanjona nguzo mwiguru ikegite kibasi kamazema kajombeka nayo bari amen haleluya tusiriye ha program Church of Uganda Anglican half hour kanda dakikeje nyezire ngutumureho bitu kuturagarishe ntubantucenjera ino bujurizi bwo mukayikuru Feredisa kuruga omurakabu yanda